MeghalayaPost.news. Kinong ilam bagi dikot ka Khasi Student Union nongpo taung unit mentagasngi hag jinglam usamla ya bhalang nongrum lem bagi dikot kila beteng ban sam yaki Kot Lyngdop syakipat ba kabolong sibenta ka thong jong ka sengkime bandawa bandan ka Thungkam tungjam ka bakhot ka basuba hag jela nakaliang kinong ilam ka Ksu nongpo taung unit kila sim ya kani ka benta balik sam ya ki Kot Lyngdop kede Halor ka thong jong ka sengkime lingba ka publicity cell na ka benta banyalap Halor ka thong jong ka Ksu bala dawa nang sarkar ba ka Thungkam tungjam ha kano ka tanah sarkar kadai banlong ke bakhoi ke basubah keman pen kemau dangsian ke sengkimi kala ekhi ru Halor ke Thungkam tungjam ha MPSC bakala dawa bakadai banlong ke bakhoi ke basubah mat klem kono ke jingle siliang kemat bala dawa ru begitu ki samla ki badan hok banyo ekakam kadai banyo ekahok klem dadon kono ke jingle tu leri na kaliang kini kinong ilam bagi dekat ke Ksu nongpo taung unit mentagasngi keman kersan Halor ke thong ke sengkimi kala ami melisami ki Kot Lyngdop syaki bobon ki Skul ha kathai nongpo bot kuntup ru hari boy college na gabenta ban pensyai syaki bobon samla baka Ksu ka yang Halor kanong rim ni ka thong ba ka Thungkam tungjam ha kitana sarkar repair kade belong ka bakhoi ka basuba MeghalayaPost.news.